wordt een hele mooie, of het is een hele mooie dag. Ik denk dat er ongeveer 15.000 man nu zo ongeveer hier rondlopen. Of vandaag al geweest zijn. We vieren eigenlijk dat we Douche Aruba Douche willen houden. En dat doen we niet alleen natuurlijk. We werken heel veel samen met de KPA, met de politie, met de kustwacht, met de brandweer, met CMO, met Kia. En al die mensen, al die partners voor de veiligheid zijn hier aanwezig. En daar werken we mee samen normaal. En vandaag laten we dat zien aan de Arubaanse bevolking. En dat vinden we heel leuk. Kunnen we verwachten de volgende jaren groter worden of gewoon beter? Nou, beter. Ik weet niet of het beter kan. Dat is een goede vraag. Volgend jaar kun je in ieder geval hetzelfde verwachten. Maar volgend jaar bestaat de Marinierskazerne 75 jaar. En dat is weer reden voor een feest. Maar we moeten nog even zien of we dat feest op de open dag gaan vieren. Of dat we misschien kleinere dingen kunnen gaan doen. Maar er zal in ieder geval op 1 mei weer een open dag gehouden worden zoals het nu lijkt. Ito un dia hopi nice, hopi gente a visitar a Mariners Caserna. Nós de parte do corpo policial a uma diferente show na deriva diferente horário na onda com bota wak tour gente grande e chiquito a gosta de gele. Bopora wak também demonstração também riba aula que de parte de Coast Guard. Botinos amigos na de brandweer também com assim tremendo demonstração que men é todo dia que tá vale a pena. Se bo a mese cora para outro ano zor para trempang dia sor mane porta abre bosto tá aqui na. Como é a preparação abai? A preparação abai hopi bom porque normalmente tour aya corpo policial tá agora acercar para Mariners Caserna é dia aqui e na onda que muito na começa trenca para de trempang lo que parte de opleiding school também nos colegas na de K9 nos amigos na de K9 também começa com um show na trem e assim na com ave na por dar tremendo demonstração. Eu feliz atari com a bike open da na Mariners Caserna. Ela vai hopi bom, hopi douche, hopi ambiente. Logra gente, basta gente. Logra desfrutar de alguma apresentação? Sim, basta brandweer, polícia, diferente coisas. Mas vai ter boto, tá leuk. Bom, hopi leuk, de hopi ko ihasi pa grande e chiquito doce, hopi leuk. Logra desfrutar de alguma apresentação? Bosa no sa llega net un tiquilat, pero no sa wak, mina sa koyame, pero do ting ayan na doon na demonstração, hopi leuk. Bom, Você acaba de chegar, quando vai indo, você vai a apresentação, que tem plano? a mim não sabe, mas bem com ele. Não se acaba de Pensame, que botar expert de lá? não se espera o calor, o calor. Pero no, esto vai estar bom, esto vai estar bom. Quem vai bem com o amigo, não, friend? Todo amigo não. Uau, tarde, hopi great. Interessante para com nós, para nos costa nanta, proteger nos costa na de Aruba. De viajar na casa, para nós madrugar com nanta passa, agora nós vive momento. Então, hopi exciting mess, hopi great para nós mostrar. Super douche, vamos começar hopi solo. Contente-se de Poroaca, nós temos público que vem awe na Mariners Caserna, gostando, família completa, chiquita não. Bota o também com nada bom hidratado, na escuta, nada bem com bota de água, ambiente está totalmente.